Northeast Adventist University NEA Kritrashi haka pratarik nailor kalakan mau burom yaka World Physiotherapy Day halor kajimpang arthritis ne kajimpang mat yaka balapulong hasop center Mukla West Jente Hills District. Ka World Physiotherapist Day ka day kasngiban kan mau burom yakin nong tre ki balong kum ki physiotherapist halor kajing dan benta jongki banwanra yaka kot kakya bat penbiang ru yaka rukom ka balait luin. Last dang ya kajing kan mau burom da kajing ay rally ki kena school na Northeast Adventist University NEA penbud sa kajing lang pensuthu upat ba bayaday bat kajing pangman. Hadin kajing lang lapenlong ya ka free medical check camp na kabenta kinong syong ka Mukla bat ladon arbusan ngut kinong syong ki balayo ji Myntoi na kaneka camp.